Evo ga, konačno 500. Znači, nakon 3 mjeseca nisam ni mogao zamisliti da će nas biti 500. Mala, ali velika zajednica. Prema tome, hvala ti za svaki tvoj like, za svaki tvoj komentar, za pretplatu, za apsolutno sve. I povodom toga, prvi giveaway na ovom kanalu, odnosno po naški kako se to zove, nagradna igra. Prije 3 mjeseca kad sam ponovno počeo snimat, nisam ni mogao zamisliti da će nas se skupiti 500, pa tako prije uvjeta nagradne igre, prvo ću reći koje su to čak 3 nagrade. Idemo od najslabije, to je nagrada broj 3, Amazon gift card od 10 eura. Zatim nagrada broj 2, to je Amazon gift card od 20 eura. I prva nagrada je Amazon gift card od 30 eura. S obzirom na uvjete kakve ima Amazon, barem što se tiče dostave, vidjet ću samo još da li će možda biti bolje da to bude amazon.d ili amazon.it, ali nešto od toga će biti sigurno. E pa sad, koji su uvjeti nagradne igre? Nadam se da ćeš se pretplatiti na kanal, da ćeš lajkati i ono najbitnije, da ćeš komentirati ne samo ovaj video, nego i ostale videe. Ova nagradna igra traje od 7.9. od datuma izlaska ovog videa pa do 30.9. Skupit ću sve komentare na videima od ovog, odnosno uključujući i ovaj, pa do 30.9. sve videe koje izbacim i svi komentari koji budu u tim videima uće u izvlačenje. Izvlačenje će biti totalno nasumično, pokušat ću snimiti, vidjet ću još kako to napraviti da ne bude kojim slučajem da sam nešto namjestio i onda ću to snimiti i objaviti i taj video. Znači, još jedanput, nagradna igra od 7.9. do 30.9. Biram komentare, ne bi samo volio da baš onako bude komentar tipa da baciš samo ne znam neka slovo bez veze, čisto samo da bude komentar. Napiši, ne moraš komentirati moj video, možeš napisati kako se osjećaš, šta ti je danas bilo na rasporedu danu, totalno nebitno, ali barem da taj komentar ima smisla. Evo ga, to je to za ovaj video, jako kratko. Pošto je nagradna igra, nema nikakve edukacije, ništa, čisto samo tko god želi može se priključiti. Nadam se da ćeš se pretplatiti, lajkat i ako želiš biti u nagradnoj igri, obavezno i komentirati. To je sve za ovaj video, vidimo se u sljedećem, bok!